Basta nach visit go popcorn hain húd sta cinema Tony. Os na sig modri wael lesin. Cheverni canos couple bow gramach rio. Ein count chefiki tiwr I hana. Ata se har bar. Tainio shalet. Tans gan an hart. Ja, tá agus sin trúa. Wel, níor me cínte go dainach shalet. Tá surprise samwyd. Een sequel. Ja, na bech brona bert. Ta'n dewl gwog sy'n gael hart. Voor me heen dros hol hana. Ga ma wala gyda toilet. Ja, is an cyd ohoni carm. Shit. Zai ben y tags ar yna. Bygyr ni'r my nis minig i ydw. Siawad fi ar ymwneud y cyrwystach mar subma. Sa shield yn eich o do. Sta si dad o'ch hyn? Ni dyn nhw'n chael trwy ta tawch doch wan. Ni'n mae gerach ochr I ti. Tega? A ta mae gerach mae gymbeg. Ta mae gerach like rhan gael ar bol. Oh, right. Ta mae gael stiff. Nes no one just sy'n ar ffath. Dwi'n chwm at ar no, Chad. Surprise! Mr. Tom. Stwn dyn ystisio da caswri efo. Stwn bacon na mwch o gwbost. O bos o tŵma. Vi kart I desta frosjen. Leid o'n card? Fi mig mwy techa nesyn nhw'n ego stechiad. Gus ni rhaen yn byr glodach ag sanw. Wel, ja po gydysyn dyn ni dyrnach ar dawn I fach flowers. Happy birthday.